امروز حکومت جمهوری تاجیکستان تمام شرایط‌ها رو برای نورسانی که در المپیادهای سطح جمهوری و بین المللی اشتراک می‌کنند فراهم آورده است. محض توجه آنهاست که نورسان تاجیک در این گونه المپیادها سزاوار جای‌های نمونه‌ای می‌گردند. سلام تماشابینان گرامی، برنامه نوبتی افتخار است. منظور شما افتخار نوبتی نورسی است که در زیاده از 20 المپیادهای جمهوری و بین المللی اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمونه‌ای گشته است. نعیم جان خانجانوف. سلام نعیم جان، شما را به برنامه افتخار خوش آمدید میگوییم. سلام، منم خیلی خوشحالم که امروز در برنامه شما حضور دارم. سلامت باشید. واقعا هم بینندگان گرامی، نورسی که در عرصه بین المللی با یعنی سواد و دانش خود نام تاجیکستان را بلند برداشته است و در زیاده از 20 المپیادهای جمهوری و بین المللی اشتراک نموده است. در حقیقت افتخار ارزنده هست نعیم جان خانجانوف و باوری داریم که من بعد نیز در همین گونه المپیادها اشتراک کرده باز نام تاجیکستان را بلند می‌بردارد. همینطور نعیم جان. سلامت باشید. نعیم جان، پیش از اونی که در باره المپیادها سخن رانیم، سر اول بیاید کمی از دوران کودکی آغاز میکنیم. یعنی شما از کی با آموختن مثلا فن دقیق شروع کردید و چی سبب شد که مخصوصا همین فن رو مثلا انتخاب کردید؟ من از سن 4 سالگی 5 سالگی هم با همراه پدرم با همراه بابایم اونا با من مثال تار جمع که از ماتماتیکا، از فن ماتماتیکا و مسائل لوگیکی بعضی وقت مسائلی که برای کودکان لازم هستند از کودکی هم خیلی مسائل را با من یاد دادن چه کار کردن. تار جمع و خواندن را منم از 4 سالگی و 5 سالگی هم خواندن را یاد گرفتم و صنف 5 بودم. من با لیسه اینترنتی خودم و پو در آمدم و در آنجا تحصیلم را دوام دادم و از آنجا سر کردم من فهمیدم که چی بود از المپیاد، از فن ماتماتیکا، این چیزا رو با خودم شروع کردم. خب اولین المپیادی که شما در آن اشتراک کردید چند ساله بودید؟ یعنی در صنف چندم میخوندید و کدوم المپیاد بود؟ اولین المپیادای من این در شهر سلاتینای کشور رومانیا بود. در آنجا من 14 ساله بودم، صنف 8 و یک هفته در آنجا حضور داشتیم و من در آنجا کوشش کرده مدال برنجی را به دست آوردم. یعنی این مدال اولین شما است و بعد از همین مدال شما سزاوار دیگر مدال ها گشتید و در دیگر المپیادها اشتراک کردید. همین همون مثال و مسئله هایی که در صنف مثلا 8 در همین المپیاد خب با شما پیشنهاد کرده بودن در یاد دارید؟ برای شما آسان بود یا مشکل؟ بله، این در خاطرم است. این یکم مسئله که من دیدم مسئله که بین المللی بود. در آنجا 4 مسئله پیشنهاد کردن، 4.5 ساعت وقت، هر یک مسئله 10 خال و با یادم است که در آنجا یکم مسئله از گیومتریا بود. گیومتریا من آن را خیلی بسیار فکر کردم و در آنجا حلی خیلی ساده بود و من این را نتونستم، ولی با یک تئورم خیلی قیم، تئورم مینیلای میگویند، با آن تئورم کوشش کردم این را حل کردم و که ژوری حل من را دیدند در آنجا یک ستارچه موندن. این معنا دارد که در المپیادهای بین المللی بعد از آن که ستارچه میمونن میتونن جایزه علایده دهند که برای که مسئله خیلی خوشرو حل کرد و من کوشش کردم آن را خیلی خوشرو حل کردم، خیلی با ایده خیلی خوشرو کردم. این گیومتریا بود و دویم مسئله این از الگبرا بود و سوم مسئله از تئوری چیسل، 4 مسئله این کامبیناتوریکا. من در آن المپیاد 17 بال گرفتم و سزاوار مدال برنجی گشتم. بهترین. یعنی بعد از گذشت این قدر سال و بعد از گذشت مثلا این قدر المپیاد حالا هم همون مسئله ها در یادتان هست؟ بله، برای که این مسئله یکمی من بودن در المپیادهای بین المللی که این با فکرم از یادم نمیبرد. نعیم جان، این اولین المپیادی بود که شما در اون اشتراک کردید و تأثیرات شما چگونه بود؟ تأثیرات من خیلی
бисёр буданд. Ман бо ҷурӯҳои худ аз дигар кишварҳо шинос шудам бо дигар иштирокчиҳо, масалан аз Франсия, аз Черногория, аз Арабистони Саудӣ ва ба ман ин баъд аз он ман хеле шавқам боз ҳам зиёдтар шуд бар ин фан, бар фани математика. Ба ғайри ин медал ман ифтихорнома ба даст овардам. Ифтихорнома олимпиада дод ба ман барои медали биринҷӣ. баъд аз ин ба фикрам Наимиҷон роҳи шумо дар ин ҷода кушода шуд ва дуюмин олимпиаде ки шумо дар он иштирок кардед кадом буд ва кадом сол буд? Ҳамон сол буд ё ки баъд аз як сол? Не, дуюмин олимпиадам ҳамон сол буд, дар кишвари Таиланд баргузор гардид. Ин баъд аз он ки баъди як моҳе ки олимпиада якумам рафтам, ба дуюм олимпиада сафар кардам ва дар он ҷо сазовори медали биринҷӣ гаштаму. Сазовори ҳамин медал гаштед? Бале. ин олимпиада барои шумо чӣ гуна гузашт? Баъди оне ки шумо аллакай дар як олимпиадаи байналмилалӣ иштирок кардед, инаш барои шумо осонтар шуд ё на? бале, ин ба ман камтар осонтар шуд, барое ки ин олимпиада аз он камтар сатҳаш камтар пасттар, вале дар ин ҷо бисёртар давлатҳо иштирок карданд. Зиёда аз 30 давлат иштирок кард. Давлатҳои Осиё, давлатҳои аз Америка ва бисёр давлатҳои аз Европа буданд. Ва дар он ҷо ман ба мо 15 масъала доданд. Барои он 15 масъала ба мо 2 соат вақт додагӣ буд. 12 масъалаи онҳо фақат бояд мо ҷавоб менависем ва 3 масъалаи дигар бояд ҳалли пурра пешниҳод мекардем. Баъд аз он мо бо ҳамроҳи муаллимон ҳама инро санҷиш кардем ва дидем ки барои он ки дар ин олимпиада сазовори медали нуқра ё ки тилло ба даст дорем, мо магарам амхели масъалаҳо зиёдтар кор кунем ки бисёри он ки дар тайминг мегӯянд, ин дар ин ҷо бисёртар вақт хеле роли калонро бозӣ мекунад. Ту бояд дар ҳар як 5 минут як масъала ҳал кунӣ. Ва мо аз солҳои дигар кӯшиш кардем ки дар ин олимпиадаҳо бо бисёртар масъала кор кунем. Беҳтарин. Хуб, офарин. Яъне дар ин олимпиада шумо сазовори ҷои сеюм гаштед. Бале. баъд аз ин олимпиада шумо дар олимпиадаи Қазоқистон иштирок кардед, ҳамин тавр не? Хуб, ва дар ин олимпиада сазовори ҷои чандум шудед? баъд аз ин олимпиада ман ба олимпиадаи Жаутиковский дар шаҳри Алматои кишвари Қазоқистон баргузор гардид. Ман дар он ҷо медали биринҷӣ ба даст овардам. Ин сертификат ва қатъи медалаш. Дар ин якумин олимпиадаи сатҳи хеле баланд буд. Ин якумин, барое ки он ки ман дар 2 олимпиадаи пештара ин сатҳи ҷуниор мегӯянд, ин сатҳи сениор, сатҳи advanced ранги мегӯянд дар математика, ин уҷо сатҳи калон буд ва ман дар ин ҷо кӯшиш кардам медали биринҷӣ ба даст овардам ки дар ин ҷо 2 рӯз олимпиада баргузор гардид, дар ҳар ди рӯзҳо 3 масъалаӣ ва 4.5 соат вақт. сабаби медали биринҷӣ гирифтани шумо дар чи аст? Баъд аз ин олимпиада ҳам масалан масъалаҳои худро санҷиш гузарондед ё не? Ё ин ки дар чунин сатҳ баромад кардан барои шумо мушкилӣ овард? бале, дар ин сатҳ хеле қин, барое ки ман соли дуюм буд ки 1.5 сол шуд ки ман олимпиаднаи математика мехондам ва дар он ҷо иштирокчиҳои масалан аз Россия буданд, аз Индонезия ки онҳо хеле дар математика хеле бақувват ҳастанд ва ин ман таҷриба надоштам, барое ки бисёриҳои иштирокчиҳо зиёда аз 10 то ва ё 15 то олимпиада зиёдтар иштирок кардагӣ буданд. баъд ман бо муаллимонмон санҷиш кардем ва кӯшиш кардем ки солҳои дигар дар ин олимпиада, дар олимпиадаи Жаутиковский медалҳои нуқра ва тилло ба даст дорем. Беҳтарин, аҳсан ба шумо. Баъд аз иштирок дар 3 олимпиадаи сатҳи масалан баланд, шумо чӣ гуна ба олимпиадае ки масалан дар Бразилия баргузор гашт роҳ ёфтед? барои роҳ ёфтан дар ин олимпиада мо зиёда аз 5 то экзамин ки бале, экзамин ки
team selection test мегӯянд. Дар ин экзаменҳо 5 то экзамен аз мо буд ва аз мобайни зиёда аз 50 талаба муаллимони ҳамаи мактабҳо ва дигар соҳаҳо кӯшиш карданд ки 6 то талабаро гиранду ва дар тими Тоҷикистон монанд. Ин аз ҳама олимпиадаи калонтарин аз фанни математика ки ҳаст, ин аз ҳама калонтарин олимпиада дар ҷаҳон мебошад барои талабаҳо ва ин дар Бразилия дар шаҳри Рио-де-Жанейро баргузор гардид. Хуб, чӣ гуна гузашт ҳамин олимпиада барои шумо? Барои ман ин хеле олимпиадаи хеле шавқовар буд, барое ки дар он ҷо зиёда аз 110 давлат иштирок кард ва қариб аз тамоми дунё талаба омаданд ва ман дигар ҷурӯи худамро ки дар олимпиадаҳои пештар дидаму ва онҳоро дар ин ҷо дидам ва қадишон суҳбат кардем ва дар ин олимпиада хеле бисёр масалан экскурсия буд. Мо баҳрро дидем, дар он ҷо баҳрро дидем ва пляжҳое ки дар Рио-де-Жанейро, пляжҳои Копакабана ки буд, мо дар он ҷо бозӣ кардему. یعنی همین لحظه های خاطرمان بود در این المپیاد. خب سزاوار جای چندم شده؟ در اینجا من سزاوار مدال برنجی گشتم. این مدال من میباشد. بهترین و با فکرم هیچگاه از یاد نمیبرید که چگونه در برزیل در این المپیاد اشتراک کردید و سزاوار این مدال گشتید. همین طور نه؟ بله. از یک جهت هم برای سنجش می روید و هم جهانبینی شما وسیع می شود و از خب جایهای تماشاباب این کشور هم یعنی از نظر می گذارید. همین طور نه؟ بله، ما رو با اکسکورسی‌های خیلی هم زیاد میبرند. بعد از اونی که از برزیل برگشتید نعیم جان، خب چند مدت پس با المپیادی که در هندوستان برگزار گردید رهسپار شدید؟ نه، ما بعدی که در المپیادای جهانی بودیم ما بر تاجیکستان برنگشته بودیم. یک باره به هندوستان رفتیم؟ بله، ما یک باره به هندوستان رفتیم. در آنجا المپیادا با فکرم 25 ایول باید سر میشد. در برزیل المپیادا 23 ایول تمام شدگی بود و ما 25 ایول در شهر لکنوی کشور هندوستان بودیم و این المپیادا هم خیلی ایندیا اینترنشنال مزن کامپیتیشن بود. در این المپیادا زیاده از 40 کشور اشتراک کردند و در اینجا هم 15 مسئله بود. 15 مسئله که 12 تاش جواب و 3 تاش حل پورا. من در اینجا سزاوار مدال طلا از تیم در آنجا المپیادای تیم هم هست. از آنجا مدال تیم و مدال نقره از ایندیویدوال میگویند. در آنجا خود طاقم اسپوری و تیم این با همراهی رفیقانم، یعنی دسته جمعونه شما المپیاد اسپوری؟ بله، ما دسته جمعونه اشتراک کردیم و در آنجا مدال طلا از تیم و مدال نقره از ایندیویدوال. بعد از این المپیاد آمدن با کجا، یعنی با کدام المپیاد باز شما رو سفر بر کردن؟ بعد از این المپیادا من با المپیادایی که ایجا ایرانیان جیومتری المپیاد می باشد، من با این المپیادا تیاری دیدم. این المپیادا از فن گیومتری هست. این المپیادا با توسط آنلاین میگذارد. یعنی از همون کشور خودت با طریق آنلاین کار میکنی مثلا؟ بله، آنها همون روزی المپیادا که با فکرم 8 سپتامبر بود و ما بر معلمانیمان همون روز ساعتهای با فکرم سحر ممکن یگان وقت رایی میکردن مسئله را و با ما وقت میدادن 5 ساعت وقتی آنها و 5 مسئله بود در آنجا. فقط از گیومتری بود این المپیادا و من در آنجا چند تا سطح بود. سطح صنف‌های 11 تا 12، صنف‌های 9 تا 10 و صنف‌های 7 تا 8. من در آن وقت صنف 10 بودم و اشتراک کردم از میدیوم لیول که از صنف‌های 9 تا 10 میباشند و سزاوار مدال طلا گردیدم و یک خواننده دیگر از مکتب ما و از ادوانسد هم از که صنف 11 تا 12 میباشد و هم سزاوار مدال طلا گردید.
наим ҷон, баъд аз ин қадар олимпиада иштирок кардан барои шумо боз имконият шуд ки дар ҳамон олимпиадае ки масалан соли гузаштааш иштирок карда будед дар Қазоқистон боз иштирок кунед, ҳамин тавр не? бале, ман ин бор ман дуюм бора дар ин олимпиада дар шаҳри Алматои кишвари Қазоқистон ки олимпиадаи Жаутиковский, дар ин ҷо ман бори дуюм бор буд ки ман иштирок кардам ва сазовори медали нуқра ҷои дуюм ки буд, сазовори медали нуқра гардидам. дар он ҷо ман гуфтам 2 рӯз олимпиада баргузор мегардад ва 3 масъалаи ҳар рӯз. Ман сазовори 20 хол гардидам. Ба ман барои тилло ҳатто 1 балл нарасид ки медали тиллоро ба даст дорам. хуб, соли гузашта шумо дар ҳамин олимпиада иштирок карда сазовори ҷои сеюм шуда будед, ҳамин хел? Бале, сазовор. ва имсол кӯшиш кардед ва боз бисёр машқ кардед ҳамин биринҷӣ ба нуқра табдил ёфт, ҳамин хел не? Бале. зиёда аз ба фикрам 4 моҳ буд ки мон бар олимпиадаи Болгария, вале на ба Болгария, мо бисёртар ба олимпиадаи ҷаҳонӣ тайёрӣ бисёрам дидем. Ин олимпиадаи Болгария аз санаи 1 то 6 июл баргузор гардид ки ман дар он ҷо медали нуқра ба даст овардам, ҷои дуюм. медали нуқра аз индивидуалне ки буд, ман дар он ҷо медали нуқра ба даст овардам. беҳтарин. хуб, ин олимпиада барои шумо чӣ гуна буд? аллакай дар чунин олимпиада ман бори сеюм аст ки иштирок мекунам. International Management Competition. Имсол ин олимпиада дар шаҳри Бургас дар кишвари Болгария баргузор гардид ва дар он ҷо мо 6 рӯз истодему ва олимпиадаро бо сари баланд супордем. беҳтарин. мо аз Болгария бо ҳамроҳи устодам ба шаҳри Клуж-Напокаи кишвари Румыния сафар кардем. беҳтарин. баъд аз ин мо роҳ сафар баршудем ба олимпиадаи ҷаҳонӣ. дар кадом шаҳр баргузор гардид ин олимпиада? ин олимпиада дар шаҳри Клуж-Напокаи кишвари Румыния баргузор гардид. дар он ҷо ин олимпиадаи ҷаҳонӣ ин дуюм бор буд ки ман дар олимпиадаи ҷаҳонӣ иштирок кардам ва дар ин ҷо сазовори медали биринҷӣ ба даст овардам. ин сертификат ва медали ман аз олимпиадаи ҷаҳонӣ мебошад ки дар ин ҷо зиёда имсолаш зиёда аз 110 давлат иштирок карданд ва ман дар ин олимпиада хелеам дӯстони худамро дидам ва бо онҳо суҳбат кардем аз дарбораи ин олимпиада ва тайёрӣ ба ин олимпиада чӣ хел гузашт. барои шумо вақт набуд ба фикрам тайёрӣ бинед барои олимпиада, ё ин ки пеш аз оне ки дар олимпиадаи гузашта иштирок кунед барои ин олимпиада тайёрӣ дида будед? бале, бисёртар мо бар ин олимпиадаи ҷаҳонӣ аҳамияти зиёде, хеле зиёд ҳамаи кӯшишҳои мо танҳо бар ин олимпиада мебошад ки дар ин олимпиада медали нуқра биринҷӣ ё ки тилло ба даст орем, барое ки ин олимпиадаи аз ҳама қиинтарин ҳисоб мешавад дар ҷаҳон. чанд хол нарасид барои медали нуқраву тилло? ба медали нуқра ба фикрам 7 балл нарасид барои медали нуқра ва барои медали тилло ба фикрам 13 балл холам нарасид ки медали тилло гирам. наим ҷон, баъд аз оне ки аз ин ду олимпиада баргаштед, чанд муддат пас боз ба олимпиадае ки дар Москва масалан Мегаполис баргузор шуд машқу тамрин кардед? баъд аз омадани олимпиадаи ҷаҳонӣ ба мон устодонамон гуфтанд ки тақрибан то август шумо метавонед дам гирифтан ва яъне чанд муддат буд? 2 моҳ? 3 моҳ? не, ин ман аз олимпиадаи ҷаҳонӣ фикр мекунам 18 июл омадам ва 12 ё ки 2 ҳафта хеле гирем 2 ҳафта ман дам гирифтам ва аз моҳи август, аз аввалҳои моҳи август ман тайёриамро ба олимпиадаи Мегаполис ки дар шаҳри Москва баргузор гардид ман тайёрӣ дидам. ин олимпиада барои шумо чӣ гуна гузашт? лаҳзаи хотирмонаш дар чӣ буд? Масалан чӣ гуна масъалаҳо пешниҳод гардид ва масъалаҳое ки дар ин олимпиада
пешниҳод гардид, аз дигар олимпиадаҳо фарқият дошт ё на? бале, ин олимпиада, олимпиадаи мегаполис, олимпиадаи Россия ки дар Россия баргузор гардид, ин олимпиадаҳоро мегӯянд ки российский стил задач, барои он ки онҳо стили масъалаҳояшон хелеам дигар, онҳо бисёртар ба разели комбинаторика таваҷҷӯҳ мекунанд. Бале. хуб, баъдан ҳамин масъалаҳое ки пешниҳод мегардад барои ҳар як иштирокчӣ алоҳида аст ё ин ки як масъала пешниҳод мешавад ба ҳама? На, барои ҳамаи иштирокчиҳо якхела масъалаҳо пешниҳод мегарданд. яъне як нафар ба як нафари дигар кӯмак карда наметавонад? На, наметавонад кӯмак кардан, барое ки дар он ҷо бисёрам давлатҳо намехоҳанд ки дигар давлатҳо аз онҳо пештар гузаранд ва дар он ҷо бисёри вақт масалан шуморо аз талабае ки масалан ман аз Тоҷикистон иштирок кардам, талабаи дигаре ки аз Тоҷикистон буд, ӯ бачак дар дигар синф буд ва ман наметонистам бар ӯ ягон хеле ёрдам кунам. ман бояд як чиро хотиррасон кунам ки дар ин олимпиада ҳам индивидуалӣ буд ва ҳам тим, инро мегӯянд блицтур, ки мо дар он ҷо тими мо Тоҷикистон дуто талаба аз математика, дуто аз физика, дуто аз химия ва дуто аз информатика буданд. ҳамагӣ 8 иштирокчӣ аз ҳар як давлат, аз ҳар як тим. мо дар он ҷо блицтур буд ки ба мо 80 масъала пешниҳод гардида буд. мо дар он ҷо сазовори сеюм ҷо гаштем аз мобайни ба фикрам 20 чанд давлат буданд дар он ҷо ва ба мо душворӣ кард ки масъалаҳои ин олимпиада ба забони англисӣ буданд баъзе масъалааш ва бисёрам қин навистанагӣ буданд, душворфаҳм буд. Бале, бисёрам душвор буданд барое ки тарҷума карданд ва мо кӯшиш кардему сазовори ҷои сеюм гаштем. яъне як масъаларо гурӯҳӣ ҳал мекунед, ҳамин хел? бале, дар он ҷо ҳамагӣ 80 масъала буду, аз ҳар як фан ҳисоб кунем 20 масъала буд. 20 аз математика, 20 аз химия, 20 аз физика ва 20 аз информатика. ва мо ду каси ҳар як хеле кардем ки ҳар як масъаларо масалан математика кай ки мешавад, математико ҳал мекунанд. вале буданд дар байни моро одамое ки масалан буданд бачаҳое ки ҳам аз физика метонистанд ҳал кардан, ҳам аз информатика ва ҳатто ҳам аз химия метонистанд кор кардан масъалаҳоро. наимҷон вақте ки дар ин олимпиадаҳо иштирок кардед ва бо ҳамин вақт мегузашту шумо синфи 11 шудед, ҳамин тавр не? боз имконият шуд ки шумо дар шаҳри Алмато дар давлати Қазоқистон дар олимпиадаи Жаутиковский иштирок кунед, ҳамин хел? бале. ин олимпиада барои шумо чӣ гуна гузашт ва шояд бисёриҳо надонанд ки аллакай шумо дар ин олимпиада бори сеюм аст ки иштирок мекунед ва ниҳоят сазовори медали тилло гаштед, ҳамин хел не? бале. офарин. хуб, анакнун дар бораи гузариши ин олимпиада ва соли гузаштааш масалан шумо медали нуқра ба даст оварда будед, як сол пешаш медали биринҷӣ. Чӣ гуна медали тилло насибатон шуд имсол? имсол дар ин олимпиада дар моҳи январ ман дар ин олимпиада иштирок кардам. дар он ҷо имсол хелеам зиёд иштирокчиёни хелеам пурқувват буданд. аз ба фикр мекунам имсол аз 20 давлат иштирок карданд дар ин олимпиада ки дар шаҳри Алмато баргузор гардид ва дар он ҷо масъалаҳо хелеам душвор буданд. ман кӯшиш кардам ва сазовори медали тилло гардидам. беҳтарин. хуб, ҳамон масъалаҳое ки ба фикрам соли гузашта хато карда будед бисёртар машқ кардед дар ин олимпиада ё на? бале, ин олимпиадаи Жаутиковский инам як стили худашро дорад.
стили гирем ҳам аз Қазоқистон, стили Қазоқистон, ҳам стили Россия ва ҳам стили Европаро якҷоя карда буданд. Ин олимпиада хеле ҳам хуб гузаштаг буд ва моро ташкилкунандагони ин олимпиада ва ба ҷои сайёҳӣ бурданд. Ба мисоли Като ки аз ҳама калонтарини дар Осиёи Миёна ки Медео мебошад, бар он ҷо мо рафтем ва дар он ҷо хелеам хуш вақтҳои худамонро гузарондем. ин аллакай дуюмин медали тиллои шумо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҳаст, ҳамин не? Бале, ин дуюмин медали тиллои ман дар олимпиадаҳои байналмилалӣ. Беҳтарин, аҳсан ба шумо. Ва боварӣ дорем ки баъд аз гирифтани ин медали тилло ҳам боз иштироки шумо дар олимпиадаҳо қатъ мешавад, ҳамин тавр не? Бале. баъд аз гирифтани медали тилло чанд муддат истироҳат кардед? баъд аз ин олимпиада ман то моҳи феврал истироҳат кардам ва ман наметавонам гуфтам ки дар ин муддат ман истироҳат кардам, барое ки ман ҳуҷҷатҳои худамро ба донишгоҳ тайёр кардам ва бисёртар аз фикри донишгоҳ кардам. Дар фикри донишгоҳ будам ки ба донишгоҳ дохил шавам. ҳуҷҷатҳоятонро ба куҷо меспоред? ман бар чандта университет донишгоҳ ҳуҷҷатҳоямро равон кардам ба университетҳои Россия, Корея, Япония ва ман кӯшиш кардам ки ба университети аз ҳама пурқувваттарин дохил шавам. Беҳтарин. Хоб, баъд аз масалан омода кардани ҳуҷҷатҳо, масалан равон кардани ҳуҷҷатҳо, албатта дар олимпиадаҳои дигар ҳам иштирок кардед, ҳамин тавр не? Бале, ман баъд аз он ба фанни информатика камтар шавқ пайдо кардам бар фанни информатика ва бо талабои мактаби худамон бо ҳамроҳи Пиров Далер, Саломатшоев Тимур, ман дар олимпиадае ки аз фанни информатика командаи тимӣ буд, ман бо ҳамроҳи талабо аз мактаби худамон Пиров Далер, Саломатшоев Тимур бар ин олимпиада сафар кардем ва сазовори медали нуқра гардем. Яъне ин ҳамон медалест ки шумо дар он иштирок кардед, ҳамин тавр? Бале. Баъд аз ин ман дар олимпиадаи ИМО, олимпиадаи ҷаҳонӣ, ин олимпиадаи аз ҳама охирон олимпиадаи ман буд. Олимпиадаи ИМО ҷаҳонӣ ки дар кишвари Англия, дар Великобритания баргузор гардид ва дар он ҷо ман сазовори медали нуқра. яъне ин охирин медали нуқраи шумо аст ки дар олимпиадаҳо масалан иштирок карда сазовораш гаштед, ҳамин тавр не? Бале, ин сад. то ин дам шумо дар мактаб мехондед ва ҳамаи ин медалҳо масалан дар вақти хондани мактаби миёна буд, ҳамин тавр не? вақте ки донишҷӯ шудед, боз кӯшиш мекунед ки дар дигар олимпиадаҳо иштирок кунед ё ин ки диққати асосиро ба хондан масалан равона мекунед? Бале, ман кӯшиш мекунам ки дар олимпиадаҳои аз фанни информатика, дар он ҷорам олимпиадаҳо барои донишҷӯё, барои студентҳо ҳаст, аз фанни математика ва аз фанни информатика, манам кӯшиш мекунам ки дар он олимпиадаҳо иштирок кунам, вале дар он ҷо боз ҳам душвортар мешавад, барои он ки бисёртар иштирокчиҳо бо мешаванд ки ман бояд қатъи онҳо машқ кунам. Беҳтарин. Наимҷон, биёд каме аз муҳити ҳамин олимпиада берун мебароем. Розӣ ҳастед? Бале. ҳуҷҷатҳоятон ба куҷо қабул карданд? Дар кадом факултет масалан таҳсил мекунед? Каме дар бораи ин донишгоҳ ба мо қисса кунед. ин донишгоҳе ки МФТИ, Московский физико-технический институт, дар Москва мебошад, дар шаҳри Долгопрудный мегӯянд, аз Москва камтарак Подмосковье. Дар он ҷо як факултет дорад ки аз ҳама ба фикрам қимтарин дар Россия мебошад ва фикр мекунам қимтарин дар Европа мебошад ки ин факултети инноватсия високих технологий. Ман дар он ҷо ба равияи прикладная математика и информатика дохил шудам ва кӯшиш мекунам ки дар он ҷорам хеле хуб таҳсил кунам. омодагиҳои шумо чӣ гуна аст? ман омодагӣ мебинам ба зиндагикунӣ дар хобгоҳ, вале ман аз синфи ҳаштиам дар хобгоҳи мактаб
من حضور داشتم. من در آنجا هم زندگی میکردم در خوابگاه مکتب. برای اون که قیند است هم در خانه باشی و هم در آنجا تا شب درس کنی، این خیلی هم قیند است. برای من در خوابگاه مکتب می‌ایستادم. من فکر میکنم از جهت ایستادن در خوابگاه از من نمیشد به فکرم دشواری، ولی من بسیارتر فکری خواندنم رو میکنم در آنجا، برای که در آنجا در یک هفته 40 ساعت درس میباشد در آنجا. وقت‌های خالگی دارید؟ بعد از المپیادا بله وقتای خالگی بله. خب بیشتر در این وقتا با چه کارها مشغول میشوید؟ بسیارتر با جورهای خود، با دوستان خود با فوتبال بازی میکنیم، یا که با یگانجا آبازی میرویم و بسیار مسئولیت با همراهمون یگان گپ میزنیم. یعنی با هم وقت رو میگذرونید؟ بله با همراه بهترین. نعیم جان در آینده چی نقشه ها دارید؟ در آینده میخوام که برنامه ساز خوب شوم و به وطن خودم برگردم و کمک خودم را به خلق خود رسانم. بهترین. احسن. واقعا هم ما باوری داریم که بعد از ختمی دانشگاه به وطن برمیگردید و کار و فعالیتتان رو در اینجا ادامه میدهید و باز شاگردان زیاد آماده میکنید. ما بار دیگر شما رو به برنامه افتخار خوش آمدید میگوییم و بینندگان گرامی با باوری کامل گفتم میتوانیم که نعیم جان خانجان واقعا هم افتخاری ارزنده هستند و امیدواریم که در آینده به وطن خود بعد از ختم دانشگاه آمده به وطن خود صادقانه خدمت میکنید. تشکر زیاد. منم خیلی خوشحالم و کوشش میکنم که در آینده با نیت‌های خود برسم. خب بینندگان گرامی اینجا برنامه نوبتی به انجام میرسد. افتخار نوبتی بودن نعیم جان خانجانوف. در برنامه‌های دیگر افتخار ما به شما درباره دیگر نورسانی با استعداد خب قصه خواهیم کرد. خیر تا برنامه آینده.